Yang okay paniton malen wow narakso kon peyu wow ki sunan kan ko dukan konan alapnan kaniko wow choro rong saban macai kopna koryang kopna speaker and legislature sound kapung lapalapakan nan panian chia momotso government ho chon pon peyung sab pajawan buka kuran kara sound nan saban macai Rongen Rahnwet Ngai sarlin Nicholas Magan Bajuan Kalile Kupurakan Autapan Saban Macai Rongen Rahnwet. O iya caranat Saban Macai Rongkan kayo kasaraw tayo cover ceremony ang solar panel ni Saban Macai Region Tonping Korea Yewiatan Tataw Kanisus Mewain Tonping Kan Bajuan Sobay Nan sombongan no pamtayan bawat riyagate saktuwa. Kayo saban macay Rongen Rahnwet pansam kolonya uwing Pohnpei. Saban macay Lobs and Pohnpei Public Broadcasting Corporation pajuan niya yung kasarami ten over ceremony ang solar system. Te solar panel guys sa niya may pajuan kakauta o pajuan niya rapali panyan na Novus Watch. Kasaraw tayo cover sermon watch pajawan miyawiyar niyalan and jury ay sa kwalo riyagate sa tuwa club tayo murang sawas. Non-programming kasaraw watch may pajawan niya. Kasaraw watch pajawan chapter ni Lawatan Kosong Sang Chairman and Board of Directors and Banyan PPPC Mr. Custer James. Na natural sa karatan Kosong pajawan Wanyanti Board of Directors kan yang aking management o John Tatokan kanyan physics ratio o pajuan lukay right labaragan government kan koros o aramas koros ang non-programming kasarawaj o non-programming kasarawaj may pajuan niya sa karatan kaway the keynote speaker niya sa Panmachay Kopna Nguyen Pohnpei Honorable Marcelo K. Peterson na natural sa karatan kawait saban na check up na Pohnpei pajawan niya chingal kapeng kalangan ng panikan may pajawan niya ng sawasa saban na check region Pohnpei yung isawasakan may pajawan sansaler half mailer sa government and New Zealand o pwede na yung the International Organization for Migration ang isawasakan may pajawan niya wiyar o isawasa Katayaway sabis kan may banyan region Pohnpei kin pajawan pa niya way paganan Pohnpei o mas ligan Pohnpei sarawaj o sangal sawas chocho chekan may pajawan sansal may nanan pa niya hapali uyakan tatawagan disaster nan Nguyen Pohnpei kasarawaj pajawan niya way ligan absent Pohnpei Public Broadcasting Corporation the physics ay radio may budget na niya Nguyen Hatch. Sawas watch pajota sang banyan pasyan Nguyen New Zealand Nguyen pesem nikaway to apal tan banyan International Organization for Migration. Nikaway sang banyan option Kopnan Pohnpei ho banyan Pohnpei physics radio ho banyan Pohnpei Hardware may pajawan niya contractor ang tatawag. Karaban tatawag yay po yung sawa sa katayaway walaw tela sabsakan may region Pohnpei kin pajawan niya ang Pohnpei o atan project watch yay expanding public information and early warning delivery system in Pohnpei Hebesen. O kain sanglan sa Panmachay Rongen Rahnwet pan pitwiyapan tata kanisote timetable hong sus eno panpay sa riyagate sa tuwa. Rapan nan paliyay sa panpukan ko sa natan Pohnpei pranan sus pakpan kantite pakpak eno sus choro hoy nakasampal chekan o important to te Rechita o rechiti, hen niya bantata ka ni Suswat. Khusus laban Pohnpei Pranan ni Sus the general election, khusus labang Seran Kopna,
Korean Kopna, Chowekan and Queen and Koko Senate and Pompe, Kosantiran Kunyawi, Haisau Chayo, Nanrai and Takayo, Chorus, Niara Korean and Sampo and Nopanta. Met where working a Usus Pan Yawi, Ninopan Pay Sapriao, Riabate Saptua. Haisau Captain of Silicon Paki and Yamia candidate, the nomination petition. Kisiligaw ang pakianyang niya candidate ang 7 Suskan. Nomination petition kapkapta lang ang election commissioner chapter Randa Pukit Silisa o Sojapan Pantasang Rand Waisak Monran Nakasanti. Langatan ni July 5 Riyagte Saktuang Rechitiniya ko sa Isaktayo Riyagte Saktuang. Pagpan absent ballot Nasligan Pompe, the request for absent ballot of Island. Pagpan sus Chorlor, the absent ballot sang Nasligan Pompe utan Toga election commissioner Nain Cheng Chapta Ran of Kulimaisa, Koso Japan, Pantasang Ran Paisa, Man Ran Nusus, Mekasanti, Langata Minchune Sakunau Yakte Saptuang, Oban Pachuan Ruchiti. Ni October Silo, Riyagte Saptua. Pagpan absent ballot Pompe, Mepan Sailok or Soma, the request for absent ballot on Island. Pagkusus, Chororong Railakan, Mepan Sailok or Soma, Mepan, Halata Soma, Saunusus Manatan, Sochakak Paralani, Utana Wasanusus. Tan kata-kata nga pagpapran election commissioner ni Inching Chapta Ran Silisa ko sa Japan Pantasang Rane Mon Ran Nusus Kasanti. Langatan ni October isak silo Riyagte isak tuwaw, Richiti Rino Pempe isak Riyagte isak tuwaw. Kilalati o kapurporto ng absent ballot kan, marking and returning of absent ballot. Sojapan Pantasang Rampaisak Monran Usus Kasantikan, Election Commissioner Utankan, Katarang Korasman Kumpungan Yang Usus Choro, Sang Naslikum Pompe, o Pakian Yang Ususan, Palat, o Envelope Mebanitawan Usus and Absentee. Puta the envelope Itawan Usus Choro absent Palat, o Tarawen. Katete Melin sa Usus Mantan. Kung ano puto, tempelapilaw, kabachayang pagkatarto, postmark, Soja Pantasang, nilikapang po mental ranan isuso, o utan panalet ranan tatak isu, moral ranan isus. O ni October siluan bang yakte saktuang yakan sa kananan so, may ang election commissioner at katarong koras, Mebakian yang usus and absentee. Usus niya wasan usus soror the voting at another polling place. So usus man kap may yang usus na niyo, kopan usus laganutan na wasan usus. Hapong atanan labitian usus niya pan katarang hapakpak pre-election commissioner ninching. Chapter ran silisa o sa Japan Pantasang rane mon ran usus kasanti. Langata ni October isak silur Riyagte isak tuwang, Opan Pachuan Ruchiti, Ninopan pa isak Riyagte isak tuwang. O kain sakla, yay kawalitan candidate, the substitute candidate. May candidate man kapin salita na, the Congress ang atanan polet, the Solawya candidate man, Murana Ruchitiyag nomination petition, Alatar salar candidate salar charan candidate ang hew lakian usus waliakan candidate man magabing salita na to kompresa matanan palete katiyarak kami so tsaka kuya candidate man kakaptelong ang election commissioner Randemau mon election commissioner kalok taman niya sir chanta ew nan lakian usus ew te way. Nain ko yung natsakan hautapan sa panmatay Rongen Rahnwet, kalangan ng kupuran koras o kasalelya.